yan suhla dagbang zaha. Okay. Especially dagbang youth. Okay. And dagbang media. Okay. Especially. Man yarab jakam yan yirim maldi yuko. Now revoking 90% of radio stations and media in dagbang. We are not being fair. The tunuti yina ya manda zanda in user to voice manda zanda. Okay. And dagbang manguna mankunya la typical dagbang pa. Prenlan jin 30 years in Selmintanga manna kunya la dagbang pa. Tiyan man te banam ya problem ira kana ya bijinde la dundwang na malle. Exactly. Ama zungo bumbul futiyan nan de bela social media ngenda. So maybe ni nesim man chekare. No, iso tung pantalin yal kan nesim nyal. Kama ya nya ka nang da bin shakar be kan zang le pa social media bukariyan pahma. Na wunna ya naranda la jakam chekan clear yile.